Satu hari, satu klip. Okay, ini hari kita ada satu claim case motor BMW S1000RR water pump leaking. Jom. Okay, ini motor customer kita BMW S1000RR. So motor ni ada problem water pump leaking. So jom kita dengar explanation daripada technician kita. Jom. Hello everyone, I'm Kelvin Yee. I work in Science Cycle. So di sini kita ada satu S1000RR ada problem water pump leaking. So customer complain tiap kali bila parking motor lepas ride coolant bertapis kat bawah motor. So dia bawa masuk untuk kita diagnose. Kali lalas kita diagnose, found out dia punya water pump leaking. So bila water pump leaking, apa yang di is that dia punya coolant akan rendah. That's one. Number two, dia akan overheat. So bila you avoidkan tak tukar-tukar, lama-lama it will be a very serious issue. So macam mana pun bila you avoid problem ni, you avoid, eventually you will have to spend more money and you kena masuk bengkel juga. So korang semua dah dengar kan explanation daripada technician kita. So kalau korang ada masalah motor, datang je terus bengkel. Tak ada hal. Kita EasyCare, kita boleh buat approval secepat mungkin. So kita ada banyak plan untuk motor kita ada, plan untuk kereta used car, kereta recon, supercar. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut, klik butang kat atas.